nang jan gisngi na kabanta banjit thamaya ki MDC Shaka Khasi Hills Autonomous District Council bat kumjo Shaka Jaintia Hills Autonomous District Council lingba ka election ka ban salong hak arpoi tri urumpang arja arpsan ka jinga mare ki kertong na ki sengsan hima bat ki kertong klamseng haki constituency bope ban pens ngutho ya ki nong rem bat ban pan jing kersan na ki pajba lala ban ong bakadai ka ba klamsange haka khat pratari urumpang arja arpusan State President ka National People's Party Meghalaya uba Preston Tunsong ubade ru sembut menteri rangba ka jella ubade pej ya katanat PWD roads haringkat uba Gavin M William MLA ka Sora kilahiar syathan khat arsnang ban pan jingkersan na ka benta uba Donovan Karwan lang ukertong ka party hak election MDC Shakasi Hills Autonomous District Council na Sora constituency. Habakran kini jingalang da ka pendon kam da ka ketien khat arsnong uba Preston ulaong baka sarkar kala yok mangtingka na ka benta ban snajing kieng ban penyaso ya ketika than ka bahab Sora constituency bat ka snong wa ken ka bahab pen ursla ka ba umi khmat kum UMLA ulaong bakanam kot tangkat ta ndre ka jingmot kalong ban penyaso ya kini ki arbanta da ka surok khnang ban sok ka yat ka yeng ki pajba ko ka smi bang ong ko ba du to ya rap lem bang pen connect no iya katien ka kawa ka ba peniklat de kawa habding ka kong thong ka kadarsnong en ka wa khen mai te ho ngaya thi phi la yo sanction ni ki jongken musishna no asien ni ke na ki jongken haka bakine ki toris niat lemba ki ka kijak syam ken syo ken ki ba iya no wa ken hier ki sang ne la ki sen jakama pi Teng le nyukut ketang-ketang kembak ong na pinna nga ho nga sabong yat ka sausaka ho nga sabong yat ka kali ladala ngai bang pelar bang yat ka kali ia kinang neter nade na swear yat ki teter yat pelun gimi ki syawaken na waken mi ki syapamnu lani ki ba ia na pamnu ia syawaken waken hakabakandi ia yati sangne sakat arsnong sukong thong sekran bak mana bak mentoy kana kathan mai parok kawai tekermen scam na ko ma ong ya pi ngla ai bang punulong ngading ong yu sodar waken usodar so aken ubarim uba scam tutor ding ong to yawat jaka lepa gentian nakaliang karai waken tekerpan nang ne nang kana kaliang juga kan arsnong toyo wat jaka ya syok lem pi ngatrai nga ngibak kongsit singop bahaya rap lem ya kata abang ya lum ya lang rengkat UMLA rengkat uba Donovan jipil ada penjob mulai piu na urang ba mi te hung ngomong nang klan ke jomut ke jom pakat uba do Preston bang trei kakam judai ba iya mampen bay election mo lai iya nga da kabenta kapating mai ong ya pi uno nong no khat nyu tharai nga pos neu tambang pos neu nyu pos neu bang ong pernah surok semaken nyu tharai nga bang em ki bukum kita bro ngai ngapat ong ya pi nama badeus nong trai nang tian no waken suyel nga nakien sining siliang lum sang ne ke jong ji thiam ke jong ji bang sebeki bahaying ke basen nang ta kerukom im kerukom man kerukom perkhat perdai meiro ke badai kaji dang ya dei kaji tenaka ta kadau ong pi angnut palan abang yo iya kan ka surok ik thau kenton ding ong i em la bang yo thau ladaya le si sai la bang yo ka jata no na to bang yo ya ka jata la surok la kunon bunon maji nga kan kandung nyu dei ka bang ade ka ta na kalian ke sarkar bang pelas surok New M Jong ka bang pelas surok i ya ka khat arsnong bang ya kendi langga en karai waken kebalak tikita yang ngegata tesong satang mai kinomi kema kibakit ya kana kelengkor jong karoi kapan jong ka konsensi jong kisnong gitau porok ka BM kami bung kam ya tresito tikerpat ngai pina kadau snopa haka arpui kari wat ya baklalena ai ke jong kersang lagi hutenat piu ba Donovan hiam em madu Preston leng no lagi hutenat hiam kam membeker kom ya kam hiam jikni hi tek tek yu ba ke bad hiam kam bang ya jakam namar hab khade ya kende na
Kung iya kende ngi babu hongsit. Iya kende ngi kru. Kada ka plan ka ba jubor ba ka ba plan kini na ka society. Kung non bang sandari ka na katan. Bang log ka kaway paway ka jaka syong ka jaka sa jogi tores. Lada syong sa ki tores hangnen. Mana beriyok bam yok mai. Maki aplut pisaki. Lada iya ki tores tang si pungut pelut ki. Tang si buajar kata pisah si buajar nek kang pok area kan arsnong borok away kata di kenong rim ka tengah kerpat ni pi tos ngobah hakan yang kapuat toy perkat kia toy akan toy keni nyu mud ngabang ong kiwi ki kandidat ki bunyu biang ki babiang sudah kiwi parti ki babiang sudah nyu ong ngak bunyu biang nilai kalan kambik kalan kalau balada IP ubah donaban UMDC penklan ke UMLA ubah kebin nang tak penklan cucu ke yangau deputy chief minister ubang aisurok ya bi bat kumje you chief minister ubang yakit ke skim ngapaper nyu iya ngang dai bang super kesan raya the ni ya pi ke jok sisa bat kata ke jok shalom ka Jai pentia sensyar ka NPP lai pu armut ya MGMLA mai India. Sensyar mai India. Hu ka kembu ong to burom mi tang ya kata. Nak kata ba ong ya pi lada syania api. Lada yo ji pi ba yi kum ka parti yalami ke sarkar haklong ti ka badai. Ong ya pi ko ki pada nong som joka kat arsnong barokawe. Island ke jokersan. Yang iba donaban bang yo ngi ka jongjok munta galadei hakmidei bat KMDC election nakaliang jong iba given ibolongu president jong kasora block ringkat bat ki member hapo ka block le je nga man long komu kertong hakni ka election MDC kemunta dikumta na kerpati pi smoba ai ka jingkapsan ki jongpi Nalong kung MDC kumahaw mentan nadu arhajar katsau hadu arhajar katnai hau arhajar katsau larbikan mau paiba lele election ban hagato por hagaliang jongi amli ibatitos kanru la contest ke MDC election ndai hagato por ngala penremi dagwatam khatsan spa tambut ban penremi ban ngalong kung MDC hagato por Bat kung MDC, rei kundu ya ki jinge namar ngimdon kata ka jinge smong po jingmon hapdeng jong hagto por jong kung MDC bat UMD. Bat kalong ka jingdo jingmentoy ya ki pajba jong kani ka sora konsensi. Rei kung unong mikot pajba lele kat pala ban wanra om tangan rei ki kam hapo district council. Rei wu nakamenta ka bet kabyang jong kani kasora konsensi. Kung UMDC hakuto por ngan siya to yapi yaki kam gijam ibanga ngale hante hapo district council. Lalong kung utaw iem jong kata katrat katno kasyap. Bad hakuto por haw arjar kat nriu kampat don kata kataw pur usamu biang jong gajelam migalia kutungi. Kumta ngelapeni yakaway Corner Rumakarhul juga District Council Hakwi Day Ban ay kata ka free registration Ya kitu kijaka Kiba kapot Baka jela asam Komtang anak kentu Ikerang masnong Bakin kentu ikibreu Bakin register A Hapo ka District Council Ka jingtmu hi ka jonga kalong Balarangi yo ikijaka kiputa Kiman one man register Ban prinsisa Bagatu jaga kadi jongga dalam mengalia nila ruben yo pot usam ugobian. Habatin pej bahagi kishab kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F hakajingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dor jingki mar bam ka jing mat lani ka rukam shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia
ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya